Na naru akirikuria mwana ndagitari ni akwaririria murimo jwa asthma jura jonekaga kuthangikia baingi na muno ana. Twarire mantu ja murimo jwa asthma. Murimo jwa asthma i murimo jwa na mbero jo anto ana baba ingi bena murimo jwa asthma. Na jora buije anto baraba ingi murimo jwa asthma anto baba ingi bega wa asthma bare mabaga bakaremba nya kundinai kana kurega temenyana ndia indi murimo jwa asthma i murimo ja nya jonge murimo jwa asthma na joni ara wethara mwana na kuimba kibara kana kibara ndene ki mauri chake thaija kuimba mwangeke ja kutha mwana ate kungania miruki ukamiria kuigwa mwana ku no karaikora muno ukithera muno jo tuko kana rukiririo mwana ku ukora muno ringi ukethera mwana ku no kara akigerawa iu no sign imwe ya asthma sign inge ya asthma i mwana ku kuigwa aigamba kibara ja kagusi kanena gasauti kakuga chui ni na muno ukethera mwana ku nawe akora mwankaga taika nande ibaraja biu na mwana nawe na kibara gya asthma atigwata mwangi na asthma no ina yuma asthma no yuma ni na family joke ja kwetherwa gi family kwina antu bena asthma anoke ja kwibangi bena inya kinya family ira muno withera antu bena mirimo ya sukari no withere ana bamwe barabo manitia family jaiu ukethera mirimo ingi twita autoimmune imirimo ere gwata muntu ikeja kwitherwa mwiri jwa kujo kurwa na mwiri jwa kujungwe ne twita autoimmune na mirimo jeu nayo mwana umetege family na mirimo ja juu no age chance chia ginto twitaga murimo jwa asthma. Then number 2, asthma ukeja kutha in the family kwina antu bena asthma no withere mwana oku akigwatwa ni murimo jora jwa asthma bangi no withere nyote mirimo jeu tugweta autoimmune diseases kana asthma in the family lakini ukethera mwana oku nawe kuringana na environment ira gukara kana mantu jaria ago expose wa kirijo akagea murimo jwa asthma. For example jantu barabendete gwika muno pets pendete gwika muno tuguchi kana pendete gwita tukuro nyomba tupeti tu ana betu ibaeja exposed ya asthma haraka bonge nabu jamanzo ja ukwethera nyomba imwe ira tukara na nkenda kwariria muno antu baraba gwaka nyomba cha rento houses ukethera ugo na nyomba cha rento nukwenda gwaka nyomba chiaku haraka itonyo anko ya piece of advice leka nyombe ku ekarentu ko ire batikirite abundi bakwa device nyomba yetorerwa roje nethiria tha intuko 21 yume ende oge haraka chia kujukio thirange nyomba kenda nto batonya nyomba chaku uketa withere ni kuma nto no chia kangire haraka. Number 1 ukethera na barabo kara nyomba iwi kuma akagea thina chia asthma na tiana baturite na thina ya asthma. Number 2 ukethera nyomba chaku ite kona nto bokara nto mtu areje ona nyomba ni kuma kadha mageta nangi koguo gwaka nyomba nenkera time nyomba yume ora ibatikirite ikabothirie mieri 6 utona mbecha nago nyomba chiaku ithere nyanto bakuremera nyomba chiaku niki no tutethia muno no tubakwithora ore nyomba itekuma ni ukisi zira nyingi chia asthma na chikonyia na ngenda kwira mutegeri nawe ukeja kuthawe na mwana ukui na murimo jwa asthma ndenda into ja iria ra ng'ombe iritiriga asthma sana barabe na asthma bakara benyeria ra ng'ombe iritiriga asthma nkano mwana karairija nkano kwa wingi igatiriga asthma kukara mwana nande kuna carpet ndori na inyaka kapaka nyomba igatiriga manzo ya asthma teri igatiriga asthma mwana ukarainyu nyarujo ra mpio soda juice into jabiu igatiriga mwana kwithirwa ena aige attack chi asthma no kaja kuthona ku suspect mwana ukwe na thina ya asthma mwigesi bitane nikendaga ategerwa na ategerwa daktari akomba kumwanda hawa na akayo wa clinic cha ku follow up
kenda athingatirwa nonekana thinera na murimo jura jomba gutiritwa ambuge mwana akeja kuthithwa diagnosis na miaka 2 ena asthma akaya wandawa na akathingatirwa bwega na daktari akwa advice mantu jaro gatigana ajinto bio gatigana bio umenye kuma umwana kwe kinya miaka 5 6 thinera ekathira na kwi bangi na boithera thinera ni regere kuthira pageta mwaka miaka 13 na bangi bakinya miaka 13 that problem ikathira na ambuge uju asthma kingi na kio gitandene bila tukumama ja miringitira mono twa hulen miringitire hulen ana baba ingi ba memamira na yokethera bagwika miringitire bakagya acute asthma kwou mano kukolja kone na manto jaja please wike cibitari ikenda agategerwo tha na kibara gitikuthira kibara kara ikora muno kethera muthenya kwarire ati ukora indi rukire no tukwa ikora kora mwankari mwagataika wike cibitari ni daktari akomba kumutegera.